Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Khasi Students Union Sengkmi kalapan pau ikajing songkhya halor kajing ekhi kabalaja halom serman kabahap hapo ka ilaka Nongkle East Jainti Hills District Badru kalapan Ramjur Persha iki Bor District iki Pulit Badru iki officer ka MSPCB halor kajing le Shiliang bat kajing bam aila iki padba ban pensngau ya kajing ha kajing elang pensngau padba kiba Persha ru ya kajing thmu banti maushun da ka Shri Cement Limited. Haba ay jingkran na kalang President ka KSU Ureman Kharjana hak bay day ka jingekhi hapadeng ki bakarshan bat ki baparsha uloong bakaseng kalalit bani kendu iki bor badai kmi bat karpat ban penbiang iki kenhon pahara banla bante lakam iki padba. Shu uloong baka jinglong jingman ha ka di ka jingelang padba kam sngo shu kum ka jing pensngo padba. Henry kalalong kum kajing pensngau tangi kikat tu kat ni tang man penwandur baladon ka public hearing da ka bakentu baki bor ki deban aila di kipat ba ban pensngap bi kijing sngo ki babon balang Alaya hi jong ka Khasi Students Union daski so menpau so kia abe day bat ka jingja wal jamane nadu men janmiat hi ante po nu semang abe day ka hearing jong ka Shri Cement ngilak pilinti ba kata ka public hearing kanlong ka ba ailat lem ya paro ki patba mapesno ya ka ika bakidon ndai kumangi ipat mene adu menen miet ya berkumle jong kinong penyat ya ketika public hearing menenasngi ni sodap ang isupan ong ba penrem namar pa kumba nadu di kok isngihi habang pat ba kilawan ang persoi habay bat kajing snow joki persya ya ketika kajing pelong ya public hearing bat ya kajing tumu pensim ya kata jaka jongka Shri Cement Limited ya kumba arspa hektar tam nakaliang kaseng nila led ya kendu ya kibor rekmi bat ban kerpat iki ba kin ailat kin penbiang kita ki kinhon ban para kenang ba barok kibri om tangi bakarsan ndre kiwei ru kinyon pen snow ya kajing snow jongki ndre kumba ki kumba kalong kamanpat anu menen ni ba nadu menen kiba kersan kiyo mandung suka jaka Henry kiba don pat dawai ka persno kila sakong tiar gas nanta kila sakong penjulor di kali kila sakong di mau saling temau bat kali ngapni ya kata kabang jing bomlong kabayak baik nanti kesencar ba kumangitip kesencar ba ai lagi orang demokrasi jadi menyola baru bat persno ya ka persno joki Henry kata ke public hearing balong mene ngatrai ngelap orang bakam desu ke public hearing ke ban ai platform dan ai bentalem higiwe ban persno yang persno joki Henry kalau kata public hearing ke bala don lupa kajing temu ba ailat tangi bekersan ba don lupa ai helendat ba ban abit ya kata ka jingmenjur ya ketika Shri Cement Limited Dekandiat kala mi ru kata ka jungong ba kala dan kam dak ta kita gas ki bala expired tekai ka ba dan dong habi de ka dika benta pi ku mangil ong mene ba nadu ski man kong hi lai ski sau ski chwa bandan ketika public hearing nak lihat seng lan kendu ibu pada kami bat ngila kerpat iki bagin ailat lem iki we pat makani public hearing kan long baik nam ta jong baro ban personal ka ai bagi don Henry kung makalong mene te di bakam desu ka public hearing lari no tengah hearing jong katu kat ni takkan penondur bakadon tengah hearing nek lan snap pat ya ka juslo di babon balang te nakaliang kaseng hi ngisung pelong ngisung penrem but kamtam ningkong ning shop ya ka district administration baar ya ki pulit but ya ki nongit kam jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ba what happening
Cuma bon ni bepersa Henry kila penyakit cermat yang ketika public hearing. Bat kemudian orang mana ban kali sengi dah ka jengtemu ban ya pensau ya kata ka jengsau ka jogi pai ba kelayat lenti ke badai. Henry lada kata ka jingat lenti ha ka sensar pai ba nak kalian sarkar ka pi bakalong dakum tu temut di ku keseng ru ngatai ngin haban perkat no dah kumui 4 jam ibagan le haba don kumini jaj public hearing. Telepon bah Kalau ko bakalong manehi naso bon ong ba ngatai kadai kai ba pre-plan pa pedeng jong ka state government lang ngilap no lanta ki district administration but kino kit kam jong ilaka lani jong ka Meghalaya State Pollution Control Board but ke Sri Cement. Hingga mo iba na habudai ko jong gaji HDC pat di muka ka ba ay sih. Pi haba ngong haba ngikren hi ya ka state ya ka district administration dengan thai ngi kan thop lang hiu ya ka district council ka bari ka wei ka benta ka ba ban pli ka ban iu ya ka role ka ba kongsan ba haba ya dei bat kan ka issue. Ipini ba nang lalu ni jumlah jam sarkar. Ada yang jumlah jam ki pai ba ti than khaput ploy ban pham sipai pulit ne. Ka jijai ini ba jumutoi jam ki ko phat patong pulit alai si siswa. Pi ngak keren kumang ngak keren ne ngong ba kumai kan ko pos kapor aba tikteng ni bangi idon ke dan de junjar gi para do persang jongi haboda pinum ita diru ya ka district administration ban pha gi perton jogi pulit kum baka pha baka penpoi hakini gisni de gi dongi tang tekani ka penlongi bi subajur ba kala pandon ke ka banjingi penbet lupa bat kumong mene lada hata kesensar pai bahi ka district administration lani ki nam sensar ki pedi dakatu karukom ya ki priu pai ba ki badon ke jutmu ban pedi ban persno ka bagi snow ni ki pedi pat dakatu galenti daka bom daka watir daka ba kawang ni tiar gas de ngasno onong ba nakale ka sengru ngatai isenjam habang ilet shigini public hearing lani dang ini public hearing ni smart ngin haperkat no daka wi galak ngti nama lada pi kajing kali ke meningkong ke proposal ni kalau nguni minta bang ba manu ba ai jingbet ya gitu ki brio ba kenti penpra penjot ya kalenti singkin jong pai ba hatu ki pulit ki badan hatu kim don jitip lani manu balik kim khang ya gitu ki rio di brio penjot penpra ya surat ban khanglat kalenti duwe pat pai ba kalau kayak ini bos dia bang ii bawat ki brio bertemu balik hospital ru Isyam jinjar tangan tai kajingle riu klau jong itu ki brio ki bakti penjular ro ya katuka ya tu surok na sobat ong ba na kaliang jong ka sarkar bat bor badihmi ki di benshim ya sinjam ki penting persya itu ki brio ki penpra ya katu surok benborak benjinjar om tang ki tu inonglet sya katuka public hearing ndai wat ki riu pai ba ro ki ba be ya kajing sumar ha ka hajing lo ka pakarki ya bay der bisa na dominin sisi nilai i ba kumnu bat katnu ki bay ya kita brio banwan bandan bentah tu public hearing nei nak liang seng ya kilang yong borok ikan bil basai ba seng kanum le da pasting kanum le da dasuk ndai kan penal kami ya ka jong start kenang ba kilang yong kinumla pat ban dedo ya kari kajak meri jungi borok oi dan nak liang seng hiru ni ipen snow ba kum ka sarkar jala kari man sim ka jing clear habai dei bakani ka jam rasmi bat ki district commissioner nangta ki he pulit ki badi bandan benta ban pet ya kata ka jingyat bet yanti jongka jinglong jiman jisok sok singan jong pai ba hi bat jong jingyat benti jong ketika public hearing nasi kadit ka nakaliak sarkar kadi man sim di senjam ki penting persya ya gitu ki noelam kamtam jongka Meghalaya State Pollution Control Board. Hindi kasi nakalian na anor kani kama nrei da pipet pa sa kami kalian kadang ro kajing kersan makabayade pakayo pat hakate kathai kai ka bapidan ban ong la I kata kade biong ka jing internet jo sensar pai ba haba hidon ki pekerjaan hidon ki persya pidin ailat lang kan baru arlian kan
kumno menta pin la dong ba ya ka public hearing pi ailat bitang mandon tang ginong ki bakarsan hendai ba persya pa pi ailat su kani kata kamdi di ka benta jong ka sensar kada pa ba kani ya ong demokrasi habang ong demokrasi ka sensar jong pa ba na ba pa ba mut idi men yo lang yo benta lang din baro ban snow la jong jing snow ha ka bakado ai da kut public hearing sesing ngai garai ka balong ni klem ailat i beri ban kran klem ailat i beri ban snow kumno bin ong ban shim garai ban su IT bet ya kita ki ya kata simen plan makin yuk ka begitu kepengurusan ni nak kalian jongi yang bipa ke sokar jela kadi ban shim action ningkong ya bagi nonglam juga district administration kentuk duduk DC nanta ki hepulit nanta ki nobit kam jong MSPCB namar kani ko mangi ba kadi ketika failure ke jongki hakaba ke public hearing menne ka kamla ban ailat ya baro ki ban personal ka jong so ban kali ka sangi so mulong ba ketika public hearing menne ni mla ban priang namar ko maong ba ketika public hearing ko ba kabum sim nasnap ya baro kinhon ya baro iliang bat ni kim ka ketika public hearing ko belum menne kalau bet hangi kalau bet null and void bat lada tap sarkar ka yat pat ko hukum te ka sen hukum ban si pat ban syom perkat ban syim pat ka we pat senjam ha bay de kan kita kulit berkebor ka anti ju hasil ka don menne hapo karan san pat ba baru pat ba lagi ngatai kinongelam jongga government kinongelam ka joka jelahi ladi dah khamat ladi ka jinglong jingman pat kumno kalong man surok ki kali nadok sedong dengan thai kam desu ka kamram jongi bingin bu ka jung jor henry lada ka jingeki jongi seng balang tiba bun ki bidang la cing sumutu dengan thai ka niru ka jing start soka ka kam ka ban shimhi da kinu gila ti ban pensaja ya gitu gibrio gi penjulor ya ki mar ki mata jongi pat ba ibo na kalian ngi nginum bu por issue nomor ba kani ka kam ngilad bekran aslam ba lain sing mo lain sing iswaru ngilad ai ya ka jitu snow jongi ba kadi benon ka free passage na manta jong baro ngimong tangi ba persya ndai gi bekersan ndai ya baro ndai kumbakalong ngaban mene ba kalong ba ki oroi no ya ka hok jong katu ni lani jong babun balang namar ba kidon ka ladon ka signature campaign ru manakani na kaliang jogi no sosnong ya katuru ladon submit sa district administration nela da district administration kamsim khia te na kaliang ka seng demut ni perkat ba ni perkat sim no ta we pat kisim jam ro kinum ja na ka we